Aloi si Shanghai. Kajing kubelai kali share subscribers bat berok ke video setelah page ke video sekarang channel Shanghai. Kat kum katai ke kerteng bala kedau haneng. Nagaling jo Presiden ke Amerika Donald Trump. Ia kajing jit nong yalam thamai jo ke Iran mentah. Ka Iran kala jit ya Mojtaba Khamenei. Mojtaba Khamenei udai ukun jo Ayatollah Ali Khamenei. Hadin jong ka jiap no Ayatollah Ali Khamenei ka Iran kala ibet ban jet nong yalam no da Mojtaba Khamenei ubadai ukun jong Ali Khamenei hrein nakaleng jong Donald Trump ula penpau bu klem so tenat ru ya ka Iran bakan jet nong yalam ya Mojtaba Khamenei namar utrom wong ba Mojtaba Khamenei umpat biang ban long unong yalam namar udang sting teu palat sting teu sngeu kumu panter kong mo tang bala ong pat ya uno bro ban long nong yalam lada utrom umpat mon kita kin sakut hakikti jung utrom hi. Ngin siya kendopat haki way pat ki updates. Stay tuned guys.